Somebody give the Lord the praise. Dodam godu tam kungam. Somebody give the Lord the praise. Dodam godu tam kungam. Lift up your hands and appreciate Him. Paceļam savus rokas un pateicamies viņam. And can we all stand on our feet? Vai mēs varam piecelties savām kājām? Wave your hands with the praise to Un God. paceļam rokas viņa priekšā. Wave your hands in the praise to God Un slavējam to kungu. and honor Him. Elohim. Thank you, Father. Paldies tev, Tēvs. Thank you for your wonders. Paldies par taviem brīnumiem. Thank you for your Par miracles. taviem brīnumdarbiem. Thank you for your help for us. Paldies par tavu palīdzību mums. Be glorified, Lord, Lai tavs vārds tiek pagodināts. in Jesus' precious name. Jēzus varenajā vārdā. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, 1. Tesaloničiešiem ir he said, teikts. faithfully see that calleth you. You can continue. Faithfully see that calleth you, who also will do it. Tas, kurš ir aicinātājs, būs arī darītājs. He will do it. Viņš ir tas, kurš tevi ir aicināts, viņš arī būs darītājs. Today Šodien is the beginning of our celebration ir laiks, kad mēs sākam svinēt, of 1,000 days of commanding the day midnight prayer. kad mums ir šī 1000. reize pusnakts lūkšanām. Tomorrow is exactly 1,000 days Rīt būs tieši 1000 dienas of pagājušas, praying every midnight. kad katru pusnakti mēs esam lūguši. So we are starting today, Tāpēc šovakar mēs sākam continuing tomorrow, un turpināsim rīt and next tomorrow. un pēc tam aizparīt. So we are in the season of divine Un faithfulness. tāpēc mēs esam sezonā, kad ir Dieva īpaša He has labvēlība. been faithful to us for 999 days today. Dievs mums ir bijis uzticams 999 dienas. And so the faithfulness of God part 1 is what we are celebrating today. Un šodien mēs sākam svinēt viņu pirmo šo Tomorrow is the daļu. faithfulness of God part 2. Tur rīt būs otrā daļa viņa And then we'll labvēlībai. celebrate with Thanksgiving on Sunday evening part 3. Un svētdienā mēs svinēsim trešo daļu Dieva uzticamībai. Hallelujah. Aleluja! And so lift up your voice right now Tāpēc paceļam savus and balsus say after tagad. me, say, Father, Un sakam, Tēvs, thank you paldies Tev for your faithfulness par Tavu uzticamību, that has brought us kas ir atvedusi to this day. uz šo dienu. Be glorified, Lord. Lai Tavs vārds tiek In the name of pagodināts Jesus. Jēzus vārdā. Again, say, Father, Saka, Tēvs, Father, Tēvs, thank you paldies Tev for your faithfulness par Tavu uzticamību, that has brought us kas ir to atvedusi this mūs day. uz šo Be vietu. glorified, Lord. Lai Tavs vārds tiek In the name of pagodināts Jesus. Jēzus vārdā. Open your mouth and pray for the next Atveram lūgties slavējam. 10 minutes. Thank you for your faithfulness. Paldies par Tavu uzticamību. Es parādīšu savu uzticamību. Parādīšu savu uzticamību Tavā dzīvē. Pray for his faithfulness. Lūdzam par viņa uzticamību. Uzticamību Tavā ģimenē.
In Jesus' precious name. Jēzus varenajā vārdā. The Lord has heard and answered us in Jesus' Tas name. kungs ir dzirdējis un atbild mums Jēzus vārdā. Lift up your hands in the Paceļam praise savas of God. rokas. Slavā viņam. Father, we give you the praise. Tēvs, mēs tev dodam pateicību. Father, we give you the honor. Mēs dodam godu. Father, we give you the adoration. Mēs dodam tev pielūgsmi. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. We have experienced the faithfulness of Mēs God esam piedzīvojuši Dievu uzticamību. for 999 days. 999 dienas. And I decree right now, Un es teicu pasludinu, every testimony you ka heard tā katra liecība, for these 1,000 days, ko tu jūs biji šajās 1000 dienās, we saw the blind seeing, kad āklotis atvērās, the deaf hearing, kad kurlie dzird, the dead were raised. ka mirušie augšām celās. We saw marriage Mēs miracles. redzējām brīnums laulībā. We saw fruitfulness, pregnancy Mēs miracles. redzējām, ka notiek šī auglība un We- notiek bērni piedzimst. We saw judgmental miracles, Mēs redzējām lietas, kur Dieva tiesa nāca, where God released judgment on agents of kur darkness. Dievs atraisīja savu tiesu pār tumsu. We saw breakthrough Mēs miracles, redzējām izlaušanās, incredible open doors. dažādas atvērtas durvis, Every miracle katrs brīnums, we have seen. ko mēs esam redzējuši. We saw spiritual Mēs miracles, redzējām garīgas church brīnums, growth and explosion miracles, kad notiks draudzes izaugsme, revival of individuals, of cities, of churches. atmoda pilsētās, Every individuālās. miracle you saw in the last 999 Katrs days brīnums, ko tu esi redzējis šajās 999 that you dienās, desire in your life, ko tu klāro savā dzīvē. I declare it is released in the name of Es tev Jesus. pasaku, ka tas tiek atraisīts. The faithfulness of God Dieva uzticamība will produce the results that you desire. atnesīs rezultātus, kādus The, tu sagaidi. the results you had, Tos rezultātus, kādi tev the bija, results you saw kādus tu redzēji, in the lives of others citu cilvēku dzīvēs, on this altar uz šī altāra, that you desire. ko tu arī I ilgojies. declare them released right Arī now es atraisu, ka tas tiek atraisīts, teikt, Jēzus in the vārdā. name of Jesus. Jēzus vārdā. I see God healing the right knee, Es redzu, ka Dievs dziedina labo be celi. healed right now, Es dziedināts. and every form of bone condition, Un jau kāda veida kaulu slimības, neck and back of the spine, arī mugurā, neck and back. kaklā un I mugurā. declare the healing right Es now. atraisu dziedināšanu tagad. I see a left eye being healed. Kreisā acis tiek I dziedināts. see a chest condition being Arī healed. krūtīs tiek I dziedināts. see left kidney being healed. Arī kreisās. I see God releasing fresh fire and passion for God, Es redzu, ka Dievs aizdedzina kaisli par fresh Dievu. love for God, Mīlestību uz Dievu. like we saw in the Latvian crusade tonight. Kā mēs šovakar redzējām. Somebody who lost their first love, Kāds, kas ir pazaudējis pirmo lost their fire and mīlestību, passion for God, kas pazaudēja kaisli is par being Dievu, restored right tiek now. atjaunot tagad. God is breaking a habit, Dievs te salauž a lifestyle, šāda veida kaut I kādu declare it broken right now. Jēzus vārdā. in the name of Jesus. Jēzus vārdā. Somebody is receiving an instruction on waiting on the Lord in fasting. Kāds saņem instrukciju no Dieva I gaidīt uz prophesy savu that it shall be kungu un fruitful. gavēt, lai tas ir auglīgs. It shall be fruitful. Tas būs auglīgs. You will not fast or wait in vain. Tu negavēsi par tukšo. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. Somebody who has stopped going to church, Kāds, kurš ir pārstājis iet uz offended in draugu, God. kurš ir aizvainojis You pret felt Dievu, that your life has been delayed. kurš jūta, ka viņa dzīvē ir And šeit things are not kavēšana, happening as kas fast as- nenotiek viņa dzīvē. The Lord said, I should let you know Dievs saka, lai tev pasaka, that you are just around the corner, ka tev ir stūra, very close, drīz and the enemy is trying to izlaušanās. distract you bet away ienaidnieks tevi ir aizkavējis, from what is about to happen lai tu piedzīvo to, ko Dievs tev grib darīt positively in your life. tavā dzīvē. I declare restoration right Es now. atraisu atjaunošanu. In the name of Jēzus Jesus. vārdā. Father, thank you. Tēvs, tev I paldies. see somebody like trying to miss a flight. Es redzu, ka kāds mēģina nokavēt And lidojumu. this is a recurrent dream in the Un dream tas ir sapnis, ko viņš atkārtot where you try to rush to the airport and rush somewhere and you just miss your flight. uz lidostu un nokavēja And lidojumu.
And that becomes a spirit of delay in the physical. Tas tavā dzīvē ir kā šis And near kavēšanas gars, success syndrome in the physical. un kas neļauj tev iegūt I declare svētību. that agenda of hell arrested right now. Tagad vēlna vara tiek salauzt pār tevi. In the name of Jēzus Jesus. vārdā. I see somebody who is owed money. Es redzu, ka ir nauda. And the person owing you the money is someone who can pay the money. He has the money. Kurš ir parādā naudu un nevar viņam But atdot naudu. wickedness of heart Bet ienaidnieka nodomi. and challenging you do your worst. Vēlns der, lai tu izdari sliktāko. In the name of Jesus, I bring that person and institution under pressure. Es tagad nolieku šo cilvēku, They lose their peace and sleep and lai rest viņiem ir nemieris. until what is yours is released to you. Un lai tas, kas pieder tev, viņi to In the name of atgriež. Jesus. Jēzus vārdā. And every other person, Un visi citi what cilvēki, is yours that is being held back, kas viss ir atturēts no tevis, they are released. tas tiek atraisīts priekš In the tevis. name of Jesus. Jēzus vārdā. Spirit of divination. Šis šķelšanās gars, You see terrible dreams, tu redzi briesmīgus sapņus, negative dreams, negatīvus sapņus, bad and disastrous tu dreams. redzi sliktus sapņus. And no matter how much you pray against them, Vienalga, cik daudz tu pret the tiem lūdz, dreams still come to šie pass. sapņi I atkārtojas. declare that spirit arrested. Es pasludinu, ka tas gars In the name of tiek Jesus. apsaukts tajā Jēzus vārdā. Spirit of impersonation Tas gars tiek apsaukts and tajā. diversion. Tas, kas nes I šķelšanos. declare it arrested now. Es teicu, es sasaistīju Jēzus In the vārdā. name of Jesus. Jēzus vārdā. Thank you, Father, Paldies Tev, Tēvs. for hearing and answering. Paldies, ka Tu šeit In Jesus' precious atbildi name. mūsu lūgšanas Jēzus Every vārdā. other thing that was your heart's desire Visas lietas, kas bija Tavs sirds ilgas for tonight priekš šī vakara, becomes your answer. lai ir kā atbildēts lūgšanas. You sleep with expectation Tad Tu guli ar gaidām. and you wake up with No revelation. rīta Tu pamosties ar atklāsmi. Be glorified, Lord, Tev gods, kungs. in the name of the Father Tev esi Tēvs. and of the Son Gods Tēvam, Dēlam un and of the Svētajam Holy garam. Ghost. Somebody give the Lord a loud shout of praise. Saucam slavas, saucies tam I kungam. believe something happened to you today. Es ticu, ka šovakar kaut kas notika. We have had great times in Paris, France, Mums bija brīnišķīgs laiks Parīzē, Francijā, Berlin, Germany, Berlīnē, Vācijā, and Riga, Latvia. Rīgā, Latvijā. And we shall be giving you the summaries of the programs. Un pēc tam mums būs arī programmas. And we have other places that are loading. Un programmas, kur mēs We are having dosimies. demand from different places in Mēs Europe, saņemam uzaicinājumus no citādām vietām. including Spain, Eiropā, arī no Spānijas, including Lithuania, arī Lietuvu. and other places are calling. Un arī citas vietas mūs grib We trust uzaicināt. God that the Europe shall be filled Mēs ticam, ka Eiropa tiks with the knowledge of the piepildīta glory of the Lord ar Dievu godības and as the atklāsmi. waters cover the sea. Tāpat kā ūdens apklāj visu pasauli. We are in a season of revival, Jo mēs esam atmodas sezonā. and no devil shall stop it. Un vēls to neapturēs. Young man flew 13 hours all the way from Nicaragua to be here, from America to be here. Šis viens kalpotājs atlidoja no Nikaragvas, lai 13 stundas viņš We have lidoja other people lidojumā. like that. Ir dažādi citi veidi From Lithuania they cilvēki, kas came, ir no Lietuvas, kas from atbrauca, Spain they no came, from Spānijas Estonia atbrauca, they came. no Igaunijas kalpotāji. From all around they No have come. visas pasaules From ir Poland atbraukuši. also. No Pastor Polijas came. atbrauc mācītāji. And several of the people that came from different Un places. citi cilvēki no You citām came from pilsētām where? atbrauca. Poland. Arī no Polijas, Finland, that's right. Okay, it was Som- Finland I wanted to mention. Suomijas. Finland, Poland. Polija, Norway. Oh wow, Norvēģija. incredible. Brīnišķīgi. UK. No Came all the Anglijas. way. Lithuania, I mentioned it. Spain, yes, I mentioned Es Spain. jau pieminēju Spāniju. Switzerland. Sweden. Oh wow. No Zviedrijas. Ukraine. Ukraina. Oh wow, Ukraine. Yeah, is that Ukraine? Ukraine, you're welcome. Ukraina, laipni lūgti. Family came from Belarus. Arī no Baltkrievijas ģimene atbraukusi. We pray actually for Ukraine. Mēs īpaši lūdzam par We Ukrainu. declare divine intervention in Lai Ukraine notiek Dieva The Lord iejaukšanās take over Ukrainā. Ukraine. Lai Dievs pārņem Ukrainu. and end the situation in Ukraine. Beidz šo situāciju And Ukrainā. at the end of that situation, we'll go to Un Ukraine kad beigsies šī situācija, mēs For dosimies revival uz in Ukraine. Ukrainu, lai tur ir for restoration in Ukraine. Lai ir atjaunošana In the Ukrainai. name of Jēzus Jesus. vārdā. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. Somebody came from India. Kāds vēl no Indijas arī. India. Happy to see you from India. Es priecājos jūs We're redzēt in no India in Indijas. September. Mēs septembrī būsim Indijā. The second week of September. Otrajā nedēļā In septembrī. Hyderabad, in Andhra Pradesh.
Okay, you are from Samuel Pata. Oh, incredible. That's amazing. Happy to see you. Brīnišķīgi, priecājos jūs redzēt. Hallelujah. So you are here for now? Oh, you live here. All right. Father, thank you. Stand up on your feet everywhere you are. Piecelsimies kājās, lūdzu, visi. Father, we give you the praise. Tēvs, mēs pienesam Tev slavu. We give you the honor. Mēs dodam Tev godu. The Lord bless you. Lai tas kungs Tev svētī. Everywhere you are watching, Visur, kur Tu skaties. in need of surrender to Jesus, Un Tev vajag atdot savu dzīvi Jēzum. place your hand on your chest and pray this prayer after me. Roku uz sirds un lūdzu šo Lord lūgšanu. Jesus, I am a sinner Kungs, Jēzus, esmu grēcinieks. in need of your help. Man vajag Tavu palīdzību. Come into my life. Ienāc manā dzīvē. Make me a new person. Dari man par jaunu cilvēku. Today I have decided Šodien es esmu izlēmis. to follow you, Jesus. Sekot Tev, Jēzu. No turning back. Un neskatīšos atpakaļ. Forward ever. Vienmēr uz priekšu. Backward never. Nekad atpakaļ. Thank you, Lord. Paldies Tev, kungs. In Jesus' name. Jēzus vārdā. You pray that prayer, let us know you did, Ja jūs to lūdzāt, and šo we shall come lūgšanu, into agreement with you.